Bafowethu uBobo Mfanawepiki sedlulisena umlayezo ke lapha ke inkundleni zokuxhumana ngaphansi kwekhasi lakhe ke lapha ke etshena ke abantu abebemupha imkhuleko nababemthandazisa bemfisela ukuthi athole ukululama. Udlulisa umlayezo ke lapha ke engikholwa ukuthi ke abantu abaningi bazowuthokozela abebekade nabo ke bemfisela ukuthi alulame. Ake ngiqala nginibingelele bafowethu la kwisiqiniseko esemita uqala ungena kule channel ngicela uzobulungiswa ke ucindezela button ka subscribe ke uphinde ke ulike lama video ke engiwenzela wona. Webafowethu ke uBobo Mfanawepiki sedlulise ke umlayezo ke inkundleni zokuxhumana ke lapha ke ngaphansi kwekhasi lakhe la kwa Facebook ke edlulisa ke kulabantu ke babemfisela ukuhle ngalesikhathi ke esbhedlela ebhekane ke nenkinga ke noma ke ebhekane ke nokufa. Uthi ke lapha ke na kanjani ke uphila njengomqemane ubuyelile emndenini wakhe ke ukuveza ngokusobala futhi ukuthi ke nomculo kaMaskandi ke usazoqhubeka ke abenzele ke abantu ke basazowuthola njengoba ke bemazi ke endimeni ke kaMaskandi ke lapha ke wathi ke uyibonile ke imkhuleko ifinyelela kuyena kanjalo ke nemthandazo bilokhu ilethwa ngabantu ehlukahlukene ke lapha ke uthi nje lokho kukodwa ke uyabonga kakhulu ke isandla sedlula ikhanda kusho ke uBobo ke Mfanawepiki ke lapha ke owaziwa kakhulu ke la emculweni ke kaMaskandi ke bafowethu ke sikholwa ukuthi ke izindaba ke ezimnandi ke lezi ke ethokozisa bonke abantu ke bamemfisela ukuhle ke ukuthi ke makabuya aphilile ke esemndenini wakhe ke kuze ke azoqhubeka nempilo njengawo wonke ke umuntu ke lapha ke asazi ke bafowethu ke uma ke kunje thina ke sikuthatha sikubeke isiqiniseko esemida ke sithi nje ihlala khona la ekhaya ke uma nje sikutholela izindaba sizohlezi sikulethela zona ke zinjalo bafowethu. Hayibo lishonele ilanga abalalayo balale kahle nabasebenzayo basebenze kahle nabazovuka ekseni bavuke kahle sitholana kwezinye.